எல்லாம் வளர்ந்து படிப்பிக்கணும் அம்மாக்கள் கஷ்டப்படுற விவசாயம் எல்லாம் இதண்டோணும். At just 14 years of age, Lakshana is happy to help her mother in the field, but unhappy and unwilling to continue engaging in agriculture as she grows older. கஷ்டம் மருந்தடிக்கணும், பசலைகள் வேண்டணும், இறைக்கே மண்ணெண்ணெய் 4 நாளைக்கு ஒருக்கா வேண்டும். மண்ணெண்ணெய் 500 ரூபாய்க்கு தான் மகள் அடிக்கிறாங்க. Despite the need for labor in agriculture, young rural people are keeping away from it or moving out of it for a range of reasons. Lakshana's cousin Senilavan, now 24, made his decision at 16. என் ஃப்ரெண்ட் படியெல்லாம் தோட்டம் செய்கிறவங்கள ஆனால் அவங்க சரியாக கஷ்டப்படுறாங்க. முக்கியமாக தண்ணி தான் இங்கே பிரச்சனையா. குளத்துலேருந்து வயலுக்கெல்லாம் தண்ணி எடுக்க விட மாட்டேன். ஏன்னா தங்களோட மாடுகளுக்கெல்லாம் இருக்கணும் தானே, அவர் மாட்டுக்கெல்லாம் தண்ணி வேணும்னு சொல்லி சண்டையில் வரும். அதால் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுவான் என்று தான் கடை வேலைக்கு வலிக்கிட்டேன். கடை வேலைக்கு நான் சின்ன வயசுலேயே 2016 போயிட்டேன். கடை வேலையில் வர சம்பளம் இதில் வேற இல்லை. அப்போ நான் பார்த்தேன் பேசினா கடை வேலையை செய்யலாம் தானே. මේ පෙදේසුළු ජීවත් වෙන තරුණයින්ට ගොවිතැන් කිරීමට අපහසුතාව කියන්නේ ගොඩක්ම පෙළඹෙන්නේ අලි වසංගතයේ හිඳයි. අලි වසංගතයේ ජලය නොමැතිකම දේශගුණික විපර්යාස මත තමයි හැමදේම සිදු වෙන්නේ. Youth participation in agriculture is also affected by issues related to land. වල්වැහිලා තියෙන්නේ අලි ප්‍රශ්නේ හින්දා. ගොවිතැනක් කරන්න බැරි වුණානේ. අපිට ඕන සමාජ කරලා කොහොමාරි ගොවිතැන් කරලා දැන් අපේ ඉන්න පරම්පරාව පොඩි දරුවෝ ඉන්නවනේ. එයාලා ලොකු වෙනකොට එයාලට මොකවත් නැතුව යනවා. කාටවත් නැහැ. සීයලාගෙන් හම්බෙන ඉඩන්නේ දැන් තාත්තලාගෙන් හම්බෙන ඉඩන් තමයි අපිට තියෙන්නේ. අපෙන් හම්බෙන්න ඕන දරුවන්ට. The many barriers to youth involvement in agriculture include inadequate knowledge and skills on climate-smart technology and limited access to capital and credit for investment. நவீன முறையில் நாங்கள் செய்யக்கூடிய மாரி இருந்தால் இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய வருமானத்தையும் நிறைய பயிரையும் நாங்களுக்கு இந்த இதில் இன்னுமே கூட வைக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். மற்றது எங்களுக்கு இப்போ அதுக்கான இயந்திரங்கள் அதுக்கான பொருட்கள் எங்களுக்கு போதாமையாக கிடக்கின்றது. අපි දැන් අවුරුදු 1මාරක විතර ඉඳලා මේ ගොවිතැන කරනවා. ගොවිතැන කියන්නේ වෙඩිපුරම එළවලු තමයි අපි කරන්නේ. අලුත් අදහස් අරගෙන අලුත් තාක්ෂණ යොදාගෙන අලුත් බීජ අලුත් දේවල් එහෙම වගා කරන්න අපි ගොඩක් ආසයි. තරුණ පරම්පරාවට ඕන ඉඩම් නැත්තම් ඉඩම් දීලා, එතකොට පහසුකම් ජලය, එතකොට බීජ අවශ්‍ය දැනුම දීලා හොඳ වැඩසටහන් දීලා තරුණ පරම්පරාව අලුත් ක්‍රමයට වගා කරන්න ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ මේකට එයි කියලා හිතෙනවා. හැබැයි සාම්ප්‍රදායික විදිහට නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේ දේශගුණික රටාවෙන් වෙනස් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉස්සර එහෙම නෑනේ.